Buku zinuna numero 12 Fefuita Datasuno. Sol fa mi fa re mi do la sol fa mi re sol fa mi la si do fa mi re do fe fu ita datasuno lo balangi so aya mesi sekita de iya ke dafifu badaa. Buku zinuna numero 29 fabula efa farol de dema Yesu aya. Mi fa sol 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 do la sol mi sol do si fa la sol sol mi fa sol 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 do la sol mi sol do si fa la sol 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 do mi re do fa do la sol si do re do si do. Farol gedema Yesu aya fabai mabato mangande kena hasara dedema vanune abula gede aya ugezawa tema same ifundara dede. Buku zinuna numero 215 siwa Yesu aya sangurifiniha. Do si la sol mi re sol fa mi la sol sol si la sol fa mi do si la sol mi re sol fa mi la sol sol si la sol fa mi la si sol do re do si la si do mi re do si do. Yesu aya sangurifiniha sondorogen faaurima mafa ema keuma sebatama pembuat lemegema mokuala si seki ni bego aya pada mati badai nama. Buku zinuna numero 852 aihe de kema Yesu aya. Sol mi sol la sol fa mi re do re mi fa mi re sol mi sol la
uzi nuna numero 28 sebelah sara ma o enda ugo Yesu. Sol do mi do si re re do mi sol mi do mi re sol do mi sol sol fa mi re do si do re fa mi re do mi fa sol la sol mi re sol do mi sol sol fa mi re do mi re do ma o enda uga Yesu wa matara la hema meno liga fifu bazule ore o so